sata da... Evo vam bre. Ne mogu 24 sata da budem klovn. Nekad je tišina jača od buke. Ti si praktično nepismen čovek. Ja smatram da muzika ne može da te oblikuje u idiota. U mojoj kući se uvek narodna muzika onako slušala lepo. Budi dobar, budi bolji čovjek. I dalje se zapisuje ko je šta donao. A zašto teha cela familija? Zašto? THC je marihuana. Su mi rekli na mojoj svadbi kao zapisuj. I treba da pitaš i mi treba da pričamo. To je naš krst, to je naša... Nama je Bog dao taj dar i ti ne možeš sada da pobegneš od toga. И добра ви вечер, драги наши гледачи. Со нас вечерва заедно во ова студио, вака спектакуларно, влегоа овие двајца прекрасни наши гости или дуото, кое што и ден денес ја држи рап сцената на Балканот. Хитови со милионски прегледи, полни сали, полни концертни сали, а сега за брзо ќе се видиме и во Јане Сандански во Македонија, но не откриваме сега премногу, туку сакаме еве вака со еден огромен аплауз да ги поздравиме теха цела фамилија или Стефани Боре. Ајде да си седнеме сега, ќе може момци каде сакате? Може, evo, Ајде. sakamo, ovako ćemo. Sve smo se mi dogovorili. Pozdrav svima. Момци, кажете ми вас како ви се допадна најавата? Вака со припрема со музика? Jedna od težih koreografija koju smo morali da... Dosta je bilo zahtevno. Da. Nismo znali kako, šta, ko gde treba da stane, ali... Da, bilo je sudaranje, spoticanje, ali super si to smislila. Јас како почнав тука да кажувам најави едно време, ве гледам двајцата само... Jesmo mi prvi koji su imali ovakvu najavu ili... Па, можам да кажам ваква најава како сега што направивте, што направивме. Pa to. Да, први. Hvala. Da, nisi nam dala vremena da se spremimo, da vežbamo. Требаше кореографија добра да смислиме. Da. Добро ве вечер и добре ни дојдовте во студиото. Ви благодарам што ја испочитувавте мојата желба да направиме еден таков влез. Eto, Hvala ti puno, bilo je fenomenalno. Nadam se da se gledalcima svidelo i potrudit ćemo se da više nikad nemamo takvu najavu. Зошто? Šalim se malo, naravno. Ne, to je uvek, šala nije na odmet, naravno. Da. Така е. Како сте ми, дали сте ми добро? Fenomenalno. Pa da, Mi kad ovako. smo u Skopju i u Makedoniji uvek je, što se kaže, predivno, osjećamo se kao kod kuće i to je uvek tako. Jeste. Lepo nam je počelo jutro. Баш ми е Malo драго. smo bili, imali smo priliku da vidimo i sportiste rukometnog kluba Vardar. А, да, браво. Pa smo malo se u toj nekoj zoni gde oni treniraju, malo se islikali, proveli neko vreme, obavili par druženja, gostovanja i što se kaže, evo sad smo kod tebe. Da, meni dali loptu, šutirao sam tamo u Jane Sandanski na terenu. Sve sam izmašio, ali dobro, nije loše. Ама вие значи така ви тргнал денот со некои невообичаени работи веројатно. Затоа и тука имавме ние таква најава. Предпоставувам. Dobro. Jeste, da, mi čudaci. Не, тама работа. Кажавме Јане Сандански, ја споменавме уште во самата најава и јас тука сакам да ве прашам вас, што ќе се случува во април во Јане Сандански? Ќе биде ли тоа најголемиот концерт до сега што сте го pripremile? Pa hoće sigurno, s obzirom da smo mi ta neka, ajde mislim, grupa koja je zakačila na neki prvi talas hip-hopa na Balkanu još, sad možemo kažemo i te davne 2005. 6. 7. Ono što želim da obećam publici jeste da će da čuju i te naše stare stvari, kao što su Opekao sam se, Zoli Tvrtake, Nemam Alkidam i tako te, plus naravno ceo playlist ovih stvari sa Cobijem i sa Gazdapajom i te velike hitove kao što su Ideš za Kanadu i naravno ekipa najjača i sve, tako da čitav taj spoj tog nekog vremena, malo onog i ovog sada, mislim da će biti apsolutno zanimljiv za svakoga ko voli hip-hop i rap. Pakovat ćemo ceo koncert u neko vreme, to je 23 godine će da stanu tu.
pregrš pesama, napravit ćemo naravno selekciju, ali bit će to onako za publiku jedno predivno iskustvo. Јас не се сомневам во тоа, затоа што ви ги знам песните што ги правите вие, го знам и Даре кој што ни е тука заедно со нас и кој што ги организира сите овие концерти. Така што кога ќе се направи спој на добра организација со добри артисти, нема како да не биде добро. Jeste. Imamo sjajnu komunikaciju sa organizatorima i to je bio jedan od uslova da mi uopšte se upustimo ovako nešto. To nije mala stvar, bez obzira koliki si izvođač i koliko ti je ime i da li je srednje, veliko ili malo, nebitno je. To je jedan veliki zalog i uvek iziskuje mnogo energije i naravno mi smo se odmah razumeli da tu treba da učestvujemo i mi, da ne bude sve na njima, tako da prihvatili smo to obe ručke. Dajemo naš doprinos. I pravo da ti kažem, onako, lepo je, bili smo skoro na gosti na koncertu Dva Bona, to su po nama dva najtalentovanija momka na Balkanu, sigurno. Bravo. Što se tiče njihovih flow-ova, njihovih... Što bi se reklo, biser balkanski. Ама вие се знаете, вие сте и пријатели всушност. Pa mi imamo dva hita sa njima, baš lepa, jedan hit za pesmu Komiran i pesmu Drugovi, koja je baš izašla pred par godina i mislim to je stvarno... I ko je radio Cvetkoski, tako da... Тоа значи дека ќе ви бидат гости на концерт. Pa ono što se kaže, uvek gledamo... Да откриеме нешто, да им кажеме Pa на ne smemo da гledачите. ti otkrivamo sve baš goste, bit će i gostiju, ali ne smemo da ti otkrivamo. Rećemo ti sigurno da će biti puno gostiju. Da. Полно. Ali ne previše. Ali ne previše. I uglavnom će prednjačiti gosti iz... Колку часа ќе биде целиот концерт? Pa sigurno će biti minimum 2,5 sata. 3. Do 3 sata kvalitetnog programa, što bi se rekao. Da. I tu ne računamo warm-up i sve ostalo što ide. Znači, to je naš koncert, tako. S obzirom toliko dugo radimo, imamo toliko dobrih i kvalitetnih kolega, lista gostiju će biti vrlo kvalitetna i mislim vidjet ćete i sami sigurno. Pravi koncert, znači to nije ovo klubsko što radimo kad odemo u klub pa rokamo za publiku tamo, ovo je onako što se kaže organizovano, ima početak, ima kraj, ima uvod, ima razradu, sve negde prati jedno, drugo, treće i to kad se onako sagleda to je jedan pravi show koji ćemo napraviti i jedna priča koja je neispričana još uvek u Skoplju i zanimljivo je da je nama 4. aprila 23. rođendan, pa eto još jedan od povoda da taj rođendan nekako proslavimo i u Skoplju 18. Мене многу ми е драго што ете токму тука одлучувате да го прославите роденденот. 23 години на сцена. Тоа се навистина многу долги години да бидеш, тоа треба истрајност, треба труд, треба да бидеш во тек со време, да. Што не треба за да... Треба ли да имаш и его за да останеш на таа сцена? Sigurno. Pa moraš da imaš. Minimalno, mora da bude. Moraš da voliš. Stvarno moraš da voliš to što radiš, a s druge strane moraš da imaš želudac za mnoge stvari. Hvala Bogu, mi smo se uvijek držali, pa smo tako neke estradne momente i uspeli da izbegnemo. Da, ne prate nas ti neke negativne, skandali, da kažeš, skandal. žuta štampa, to nas nešto ne prati. Da bi morao da se održiš u toj nekoj žiži i to. Više smo pesmama i hitovima opstajali nego nekim pričama, da. Imali smo tu sreću, zato što se mnogi služe raznoraznim situacijama da dođu do publike, pogotovo u današnje vreme, kada je, ne znam, evo sad, da napravimo neku najobičniju glupost ovde, šta god. Da se priča. Da ne lupam, mi bi bili hit na TikToku. Razumem sad ti pričam. I to je ono što treba. Sad, vidi, to sad imaš taj moment gde nekad ti sam sebi, razmišljaš o sebi kao, evo ti, da li sam ja dosadan kao za današnju publiku, znaš. Ali onda kad vidiš koliko se nama publika... Lugето што ви доаѓа, тоа е доказ. Stalno dole vraća nam se mlada publika na nastupe i sluša naše pesme, onda to i tekako ima smisla, znaš. Da, je ovo publiku 2008. Da. 2009, čak i 10. Pa dobro, to je mladата генерација која што сега излегува, зашто да ali imamo i ovu stariju супер. publiku, samo što ona više ne izlazi u klubove. Ali mislim, to je plus za nas što smo uspeli da se održimo i što su i oni prepoznali našu muziku i vole i znaju da je sa nama show zagarantovan, jer mi gde god da nastupamo i pred 5 ljudi i pred 25.000 ljudi, mi dajemo sve od sebe i trudimo se da svaki naš
nastup bude ono kao da je... Zato je koncert super stvar, jer kao tu upravo može da dođe i ta starija ekipa, da se sklopi svi vojedno. Dođu s decom, pa tako je. To ti ono kao stariji su nazad, a mladi su napred i kao... Многу прашања ми отворате сега од ова што го зборувате и не знам што поправо да прашам, ама ајде ќе тргнам само од европската, од турнејата која што направивте во Европа, сега изминативе неколку месеци, сакам тука да ве прашам, каде публиката беше најактивна, највесела, најжива и друго што сакам да ве прашам, дали е точно тоа што го кажа во самата најава, дека секаде клубовите се полни? Све си управо. Slušaj, da ti kažem nešto iskreno, mi stvarno imamo sreću, opet ponavljam, mi po dijaspori smo trenutno, kad kažem to, Nemačka, Austrija, Švajcarska, Italija, Švedska i to, imamo sreću da smo mi tako dobar odnos napravili sa tamošnjom publikom, da mi tamo praktično smo već domaći. To je vrlo velika stvar. Nešto kao što je Mile Kitić. Pa dobro. Jeste, Mile je tamo domaći. To je taj moment, njega vole i staro i mladi. Uspeli smo to da postignemo što smo postizali ovde, da postignemo i tamo, da im se približimo i da budemo prosto eto tako zapamćeni i da budemo prepoznati za dobru energiju. A nema, mi opet ono što sam ti rekao, mi se uvek trudimo svaki nastup da napravimo štimung, da ljudi koji su došli da nas gledaju, da se lepo provedu, da pevaju s nama. Tako je. I ne mogu da ti sad kažem, ovaj ili onaj nastup, na svim nastupima je publika aktivna s nama i peva. Da, ali ona je pitala da li su svi klubovi puni. Polni. Da li su puni? Polni. 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 Pa polni su. Ali, nego da su polni. znaš šta, u većini slučajeva da, nekad se dešava da to bude i slabija poseta, mislim, znam da kao kolege i kao generalno nije dobro kao reklama, ti to kao sad nešto kažeš. Ne, mnogo dobro kaža, bez razlika da li se 5500 ili 5000 Pa to ću ti DPM. kažem, mi kad izađemo tu, da li ih je 100 ili 1100, mi stvarno odradimo svoje... Svi su tu zbog nas došli, koliko god da je. Така е. Ne znam da se jednom se desilo u Klagenfurtu da je kao prodavali... 6 čoveka. Bukvalno 6 ljudi je kupilo kartu. I sad kao, da li ćemo da izađemo, da li nećemo, znaš? I mi kao... Nećemo. Pa kao nećemo, ali kao daj, kao da izađemo makar za ovih 6 ljudi, pa ćemo da pitamo svakog od njih šta hoće da čuju, odrepujemo im po pesmu 2 i kao, to je to. Ne. I mi izađemo, međutim, u jednom trenutku, pošto nema love, razumiješ, sad nismo ništa napravili, ušla neka ekipa onako, sad, Random. delovali su kao da su neka ekipa koja je otišla onako da radi neke sumnjive poslove po Evropi, došli su sa punim kovertama love ovako, i onda su oni naručivali i gađali i davali nam lovu, da, i ja sam onako razmišljam kao, čekaj, nismo narodnjaci, kao rep je fazom, glupo da uzimamo lovu, a razmišljam kao, pogledam njega kao, ali brate, kao, ništa nismo prodali na ulazu, i samo je bila kao, može, nije prolazno. Kod DJ-a. Da, mislim, oni su upozorio, ali vidi, nismo opet bili, repovali smo sat i po vremena. To je bilo na početku te neke naše, kao, dijasporske karijere, kada nismo ni znali do kraja kako kao neki kabaret je bilo onako. Ама вие сте си направиле приватна забава, луѓето таму што се били си имале приватна забава, се се на крају плакати. смо узели лову и направили smo zabavu, tako da nismo Tako je, njima ne znam ravnoveče, što su došli nama isto. Tako da, hoću ti kažem, ako umeš da napraviš dobru foru, na kraju to sve ispadne simpatično. Така е, апсолутно. Ете, јас се надавам со оваа фората тука што ја направивме, не испаднавме не толку симпатични. Ovako ćemo da otvorimo koncert. Sledeći put kroz zapaljeni prsten prolazim. Да ве прашам, каде ви бил најчудниот настап до сега? Najčudniji nastup... Јас имам прочитано нешто, видено нешто. Najčudniji su nastupi kada mi dođemo da razgalimo publiku, da oni sve da pevaju s nama, a ne dalje onaj, kako se, retrogradni Merkur, nešto se desi i oni ne može bager. Ne, tačnije u stvari najčudnije kad je gazda je zadovoljan. Klub je pun. Ljudi deluju kao da su došli super da se provedu. Ti izađeš na binu i okej, kao ajde ovaj intro, možda pesma im se nije svidela, ti onda udariš najjače one hitove, oni i dalje ovako. Pije ovako, stoji ispred tebe, pije piće i ovako ti gleda ovako. I ti sad u fazonu kao čekaj, vrate, jesmo mi pogrešili, ne znam ko je ovde sada... Kao da nisu htjeli, kao da je neko silom to doveo. A dojde ni se. Pa ne, ali čekaj, ali znaš, nije to malo ljudi, kao to je ono 500... Pričamo pun klub. Da. I svi su zadovoljni, znaš, niko ne kaže kao nešto, ali opet... Па добро, може енергијата на луѓето таква е.
Pa ali pitala si šta je čudno, to je dosta Не, čudno. јас за друго чудно мислев, затоа што видов дека сте настапувале, имате настап во затвор. Мене А тоа то- ми е... To ti je zanimljivo, to je Зошто баш вас ве одбра да имате настап во затвор? И пример, вие имате текстови во песните каде што тие луѓе кои што го гледаат нештото ги допирате директно во срце. Реално зборувам само. Jeste. Tako se trudimo da pišemo. Pa to je bio program resocijalizacije zatvorenika, onih koji su imali neka slabija krivična dela, i Feđa Dimović iz Beogradskog sindikata i advokat, i on je u dosluhu sa upravom zatvora CZ ili ne znam kako je to već išlo, ili ministarstvom, ne znam sad kako je tačno to išlo, ali u svakom slučaju bio je da se napravi jedan koncert za upravo te znači za momke koji izlazi iz zatvora, koji treba da se resocijalizuju, da ponovo uđu u društvo na neki normalan način. Što je dosta bitna tema na kraju dana, uopšte nije naivna tema. I međutim, bilo je vrlo onako zanimljivo. Mi smo prvo ušli u onaj krug tamo gde se šeta, pa smo se čak i opustili, kao krenuli nešto da šetamo, pa onda Da vidite kako se... počeli su da nam dobacuju sa prozora, onda su izašli komandiri, kao, ne, vas dvojice šta radite tamo, vraćajte se nazad. Međutim, onda se izašlo njih 200, tako? Tako. Ima snimak na YouTube-u, da. I oni su otišli od nas jedno 100 metara. А зошто? Зошто? Тоа така требаше заради превенција или? Pa vlada ta neka zatvorska pravila. U svakom slučaju, tek kad su im policajci rekli da mogu da priđu, onda su onako krenuli onako njih 200 ka nama, a nije bilo sve jedno. Bukvalno. А вас ви беше се едно, пример... Pa ne, nešto bilo je čudno, u smislu nismo znali da li će da reaguju na to kao vidi ih sad ovi došli tu nešto da repuju, ili će da se uključi. Мене ми ова мислам преак Međutim, ispalo je ovo drugo, oni su toliko gotivna publika bili, da smo mi s njima posle ruke gore, kao sve... Jedva su dočekali da im se tako nešto desi, znaš, vidi se Pa, kroz luge, ti prozore, tamo one su zatvorske, zatvoreni. ruka, samo, znaš, ne može da izađe cijela, ali vidi se ruka koja kao... Pa onda kao što kad pevaš zašto nisam ptičica, pa ono vidiš kao ptičica leti iznad zatvora. Се најжев малку. Jeste, baš je onako predivno iskustvo za nas kao umetnike, ali ozbiljna tema za razgovor i za, kako se zove, ono što se kaže... Bilo je zanimljivo kad su kao, imali smo ove majice THC, ove naše stvari, i sad onako, znaš, što su sad namazani, ono ti kao na filmu, kao ti sad kad ti se pogled sa nekim onako susretne, ne treba ni da ga zadržavaš previše, ali ako ga zadržiš previše, tačno vidiš situaciju, on to ovako pogleda i onda kao, Дај ми. kao to je za mene, znaš. Onda smo mi poslali ovog našeg DJ-a da ode do kola, da donese te majice, međutim, to su razgrabili komandiri. To je bilo, nisu komandiri. Ali posle su oni između sebe. Ne, oni su, ali znalo se ko može i po hijerarhiji ko dobija, pa ko je ispod, pa taj neko preko tog glavnog dobija, znači jednostavno ne može... Znači, tamo si ima hijerarhija, nema? Neko i kao da mi majicu. To su bili kao gosti kod upravnika, jer to je bila uspešno, karakterisana kao jedna uspešna akcija, jer su ljudi reagovali i bilo je interakcija, nije bilo kao ono da je bilo to nešto čudno. А треба ли да се прави? Јас уште не можам да разберам дали е тоа во ред или не е во ред, мислам. Da li je to dobro? Da, zato što mi je čudno. Prv put slušam nekoj taka nešto da pravi. Pa ne, rekao sam ti, da, to nisu ljudi koji su, ne znam, optuženi za, ne znam, teška ubistva ili... To su krađe, ne znam... Muka ga naterala da uradi neko nasilje i to, znaš... Glupost, s ulice, najbanalniji primeri. Možda neki dileri ili tako, znači ne nešto sad onako, što se kaže, baš krajnje, i koji u suštini nisu loši, ali su na lošem putu i onda posle vremena provedenog određenog u zatvoru trebaju da se vrate ponovo u stvarni svet i onda to je neki vid priprema, da, kao što bi bile neke možda predstave tamo, oni imaju tamo svoje aktivnosti normalno i gde oni kad se vrate trebaju da se vrate u normalan život, a ne ponovo na ulicu da kradu, da se vraćaju ponovo u zatvor. Zanimljivo je kad smo vas posle vodili u menzu, mi smo se ponadali kao sad ćemo nešto da jedemo, dobro, dobili smo kupus, A to je najbolje. Kupus i pasulj. Ogroman lonac. Taj dan je možda bio pasulj. На свадба, сега во затвор немам пробано, ама на свадба имам пробано, така што купус кај нас е зелка и граб веројатно е другото што го кажавте, да е најубаво кога е во голем лонец направено. Така? Tako da to je bilo jako zanimljivo iskustvo. Jeste bilo čudno, ali na pozitivan način čudno.
Bilo je, zato što je uspešno bilo. I posle smo često kroz, to je bilo 2015. Znači to je bilo pre 11 godina. Posle smo često sretali tako neke te momke koji su bili tu. Kao ja sam bio tamo, evo ga moj sin. Čak je jedan i došao na naš nastup, kao prepoznao sam ga odmah. Stvarno? I ima je ovaj što je bio u spotu, brate, dole s Dorćola u Nebrini. Da, i tako da, eto, ima, eto. Kontaktите ostanale, znači, od toga što... Nije kontakt, ulica. Mi smo snimali, oni se pojavili ni otkuda, brate, znači nije ono kao desi, nemamo telefone. Jednostavno, oni su preko Rošketa došli, ludilo, sad da ti ne pričamo. Sve detalje, ali zanimljivo je, da. Kažete mi od vas dvajica, ko je pokonfliktna ličnost? Konfliktna? Ranije smo bili konfliktni, obojica, međutim, dugo vremena, baš dugo vremena, možda od srednje škole nismo takvi, Uopšta? Pa, mislim, znaš kako, šta znači konflikt, mislim, vidi, kad si svestan neke svoje snage i to ti nema šta da budeš konfliktan, generalno, već možeš nekim normalnim razgovorom već unapred da razmisliš kako da predvidiš da li je nešto glupo ili da će da u glupost ili neće. Nekad je tišina jača od buke, to je... Točno, apsolutno. Sad ima momenata, naravno da ima momenata kratkog fitilja, dešava se svima, pa i nama, nismo ni mi smo ljudi od krvi i mesa i jednostavno desi se, ali u poslednje vreme meni se to desi možda eventualno samo u saobraćaju, da me neko baš nervira. Nivo saobraćaja ništa ne te nervira. A ti imaš nekoj problem 100%? Nemam, nego nekada sam se praznio u saobraćaju. Ali sada ne, jer Pa ne li je ubavo nekoga šmalku da izvediš šta? Krećem na vreme. Nemaš šta da ga ja, ne znaš da voziš, okej, sve mi je jasno. Šta ja sad njemu da iz kola, mislim, da imam neku muku, ja nešto, pa da se praznim, ali kanališem te negativne stvari na neke druge načine i onda jednostavno u saobraćaju sam rasterećen i stižem na vreme, nemam te probleme. Mislim, volim ja dobru raspravu, znaš, i ne dam na sebe i to, ako to smatraš konfliktom. Mislim, ima raznih oblika konflikta, ja sam onda pomislio na nasilje, ali mislim... Ne. Mislim na kao konflikt, da se kao razmeni mišljenja ili da ne dam na sebe ili na nas ili na to, onda možemo da kažemo da sam ja konfliktniji u tom smislu. Da smo se potopli nekad. Pa ne to, nego kao Може и тоа. На здравие да ти е. Да, јас те видов, но не сакав да го прекинам и заради тоа ни се нашите нови поддржувачи на нашата емисија, Корнелијас. Ако ти се допаѓаат, јас еве оваа прилика ќе искористам уште веднаш да ви дадам нешто што ќе ви биде за вашиот. Хвала пуно. Дали за дома, дали за по пат. Тука имаш полно такви. Повели за тебе. Хвала пуно. Знаеш што, моје ќерке ќе ово да... Она баш воле овакве. Ovo delo je vrhunski. Super, hvala ti puno. Hvala vi na vas, hvala ti na tebe što ti se dopaѓа, što napravivме ета така една убава. Baš mi je trebalo nešto slatko, izvini što sam jeo u emisiji, ali bilo jače od mene. А, ништо, јас готово ти замерив. Да, тоа е тоа, мислам. Не мора, сега да завршиме прво емисијата, ама ќе бидеме љути до крај на емисија. Се шалам. Кажете ми, која ви е најомилена песна во кафана? To nas često pitaju ljudi. Koja znate od početak do kraj? Ja volim da on voli Cvetu. Ja volim da sam kralj od Džeja. Da sam kralj, volim da čujem u kafani, da mi pevaju. Ajde da kažem da je to neka moja pesma. Ali to toliki... Da, zna Zora, ma ima sad tu. Toliki širok spektar ima pesama koje nas dvojica... Znači, saka ti narodna muzika, saka ti folk. Haj, mi obožavam. Kum prednjači tu, on je baš enciklopedija u poslednje vreme, je baš ono... Ja dosta istražujem narodnu muziku, volim da slušam, znaš, i onako, dosta znam i tih starih i u mojoj kući se uvek narodna muzika onako slušala lepo i to mi je ostalo jedna velika ljubav prema tom zvuku. Znam da je tako bilo i kod kuma i generalno nas dvojica, kad smo tako u kafani i to, baš imamo širok spektar pesama. I ne treba, najbolje da ne nosimo pare u kafanu, jer kad ponesemo pare u kafanu... Trošite? Ali generalno, da. Bakši si zaslužuvat. Mada sad u posljednje vreme nešto i ne idemo po kafana, a tek kad se zadesi neko veselje, pa onda... Ali, pa mislim, kako bih ti rekao, to je, ne znam... Kultura. Točno. Mi često se suočimo s tim pitanjem i kao,
Знаеш зашто? Долазиш таму Затоа у што тај момент правите као- различна музика. Па да, Дали па да. слушате друг тип на Па то ти музика? како Тоа ми е не, прашањето. Тиха, хај. А играте оро на свадба? Коло по ваше? Како не, како не. Или седите со раца во джеп? Последње време изгледам као председник општина Чајетина, Bio sam sad седим kod и brata као dole u, kako se zove, Labuništu, to je kod Struge. Ja inače sam i polumakedonac i sve. I, mislim, polumakedonac sam. I imam familiju i dole sam iz Tašmaruništa, Zato me razbirate vi kod Struge toliko tamo. dobro. I on se ženio ove godine, moj brat Ane, i bio sam na svadbu sve. Ja to nisam video, to je 3 dana oro. 3 dana. Znači, prvo dolazi ono mlada, sve kako idu običaji, oro. Sutra ujutru ora. Вечер, Tamo se ide uveče na svadbu oko 7, kad se sve završi, oro. I to kad se ode u restoran, to je oro do 3 ujutru. Да. I samo ga ubrzavaju. Па кај вас традиционални српски свадби не се со оро? Или Jeste, ali Jeste, kako malo je to nisu. sada, u tradicionalne da, ali je, nije kao ovde. Pa dobro, Ovde i je ova- tradicija jača, mislim, makar ovo što sam ja vidio. Сега имаме модерни малку некои, ама генерално да, си ја задржуваме таа традиција Јесте. да A оро. dobro, uglavnom nas po je- unutrašnjosti, po u Srbiji se ipak i Ima dalje toga, bašti. da, ali Ono, i dalje se zapisuje ko je šta donao. Ja sam naleteo na to i bio sam u zonu, kad su mi rekli na mojoj svadbi kao, zapisuj i kao, pa šta da zapisujem, Pa kako ke Posle kad sam запишуваш? išao da ja nosim nekom, te ovaj dao 200 ili 300 eura, znaš, ne znaš. Pa dobro, ima i ono kad Ali ima otvaraju i ono na kad licu dođeš, mesta. znaš, ne, ali to je- dođeš, Večerta. ne, dođeš i kao koverta, aha, kao, Borko je dao toliko, odnosno Pred svima. Kao, vaše mesto je tamo, kao. Tako da ima I svega. različito je sad ono od gore, od Subotice pa skroz dole do Ohrida, znači imaš 30 vrsta Svako selo ima svoj običaj, slavi, Така, znaš, така е, svoje така е. običaje, tako da Lepo to je je i predivno. to. Е, na баш, kraju dana. ова не очекував да го слушнам, искрено мислев дека ќе ми кажете, па не сме ние такви типови, повеќе Ма, сакаме да не. си седнеме мезе. Ja mislim da je Ja sam sramota za... čerku pisao na folklor, mislim, to je... Ja mislim da je znaš, sramota za svakog muzičara, a generalno za svakog ko dolazi, ajde sad mi možemo imamo široku publiku po Balkanu, pa zato kažem sa Balkana, ne kažem iz Srbije. Така е, Mislim da je sramota da za svakog sa Balkana da ne poznaje svoju kulturu. апсолутно. I da ne samo da ne poznaje svoju kulturu, nego da ne poznaje svoju muziku, svoje običaje, svoje... To je neki stub svakog čoveka, i time treba svako da se diči, da baštini na lep način. A sad, da li smo mi kao među vremenu pokupili neke fazone, postali reperi, rokeri, to je sasvim nebitno. To je isto jedan lep oblik izražavanja, ali kao na drugi način. I ne vidim uopšte, mislim, konstantno se vodi ta polemika između toga, kao, ja ne vidim i dalje zašto bi morao to da se odreknem nečega da bi bio samo reper, na primjer. Не, воопшто не ми беше така. Ne, ja generalno pričam ovako za Така. generalno kao. Tako da mislim da su to jako lepe stvari, znaš, od svih tih, čak nekad kad razmišljaš o tome i kad vidiš negde na nekoj svadbi kod moje kume, znaš, došlo čitavo kulturno-umetničko društvo u nošnjama i to, znaš, i toga malo fali, znaš, ako to lepo Така izgleda е. kad oni zaigraju, Така svi е. nekad muški. A došlo je i ženski. vreme da posle ora, ajde vi da otpevate ekipa najjača, tako da... Така е. Da, dohvatimo ali vidiš, se ima i Сега to, ima i to, tako da, Zabavan del. Kad smo gosti na nekom drugaru, bratu, onda ajde kao Mi red se je uhvatimo kao... mikrofona, tako da... Vole mladi, znaš, i onda... Suštinski je dobra energija cilj. Point. Точно. Treba da se veseli, znači to je lep čin, dvoje mladih stupaju u brak, pravit će se familija, porodica, deca, tako da... Tako je. Za Апсолутно. roditelje to je najlepši čin možda. Сакам да ве прашам пример, еве кога го спомнавме сето ова. Колку самата слава, колку кариерата ви влијаеше во тоа, во приватниот живот, во фамилиарните обврски? Зборувам низ текот на целата кариера. Da li se mešalo sa... Не дали се мешало, но знаете како пример има многу моменти каде што треба да си со фамилија, а вие имате настап, вие сте надвор од тоа. Mi smo to u startu nekom, kad smo počeli ozbiljnije da radimo i kad smo sa našim menadžerom Srđanom Nikodijevićem pravili neke planove, mi smo odmah te neke bitne datume koje želimo provedemo s porodicom obeležili crveno i kao tu nas ne diraj. Znači Božić i Vaskrs i
te Ne gi neke работите? rođendani, to Ne. ne. Ne može nas natera Браво. kamionom. niko. Nema, to se ne radi. To se ne radi, Значи, pa makar da nam nude pare ne radi. Нема пара што може да се купи тоа. Браво. Славе, Секоја тоа се не чест. ради. To ne radi, slava kad se slavi, to ništa. Da. Имате, двајцата имате деца. Дали нешто се промени во пишувањето текстови? Откако ги добивте? Или стилот остана издали малку омекна тоа изразувањето? Nije, nego Pa i da, ništa i se nije. nije promenilo. А, види тука што кажува. Pa i nije, znaš zašto? И дај не Kao рече. imaš ti taj moment, naravno kao kad pomisliš kao roditelj odgovornost, znaš, ali ja sam siguran da će naša deca kao i mi kada dođu određene godine sama donositi neke zdrave zaključke, da će razumeti da je Ćale bio u toj poziciji, u tom trenutku kao klinac izložen tim stvarima, da je to sasvim normalno, ko što će oni biti izloženi tim stvarima, znaš, malo je to... Не правиш ништо лошо за Ali да smatramo da на nismo крајот од nešto денот. pisali mnogo loše. Da, nismo mi neke mnogo loše stvari pisali, nego čisto pokušavam ti kažem da se mi roditelji, sad to mogu da kažem, često bavimo time kako da zaštitimo svoju decu od spoljnog sveta. A po mom mišljenju to je pogrešno. Zato što prvo ne možemo da ih zaštitimo, to je prva stvar. A druga stvar, ako ih držimo pod staklenim zvonom, oni neće znati da se Најдат сами, така е. Така е. Тоа е најтешката Tako da na neki работа. način ja bih više volao da dođe meni da pita kao, ej Ćale, pa šta si ovo ovako rekao? Da ja kažem što sam tako to rekao. Nego da ja to sad kao nešto kao onaj tabu kao u kući ćutimo, kao zašto je da on rekao sa ružnu reč ili pomenuo neku drogu ili neko nasilje ili... Ali rep je takva muzika, rep je takvo izražavanje da ti, ako si reper, prosto ti moraš da izneseš neke činjenice. A na kraju dana stvaran život je pun raznoraznih loših stvari. Na svakom koraku. Така е. Znaš, i onda kao, tako da eto, možda je, krenuo sam to da posmatram s te strane, da ako ih te naše rime budu intrigirale i budemo imali ovakav odnos kao do sada, bit će mi drago da joj objasnim zašto. Zašto sam to rekao, što sam tako zaključio nešto, što sam otpevao tu pesmu i zašto postoje takvi ljudi ili ovakvi ljudi. Tako da mislim da, kažem ti, nisam imao previše razmišljanja o tome. Bilo mi u jednom trenutku kao, Како ќе го ali слуша? vidi, to je naš krst, kako bi ti rekao, to je naš krst, to je naša, nama je Bog dao taj dar i ti ne možeš sada da pobegneš od toga, niti treba da bežiš od toga. Nas je, na primer, rap muzika usmerila u dobrom pravcu. Nije nas naterala da budemo loši, nego upravo budemo dobri. Kroz te neke tekstove, koje smo slušali od Cypress Hilla, Tupaka, Dr. Drea i to, koliko god tu ima neke ulice u njima, postoje uvek note koje kažu, kao, budi dobar, budi bolji čovjek. Ono što se kaže, kao neko svetlo na ulici su bili, gde nas nije oteralo u kriminal i to, nego u kreativu, u ovo što smo danas postali na kraju dana. Така е. Oblikovalo se. Tako da, ja smatram da muzika ne može da te oblikuje u idiota. Сега зависи Ako već каква... nisi sklon da budeš idiot. Tako je, Ali što ako si hoćeš ti ostavljen kažem? sam na cedilu, ako si nemaš vaspitanja, ako nemaš da su te usmeravali da razmišljaš, da Така е. znaš, nije Moja greška slušalca. teorija je da sve što budem pričao o svom detetu apsolutno neće značiti ništa, samo moja dela će da mu znači. Така е. Така е. Znači, bukvalno ono u fazonu... Primerot što go gleda. Znači, čak i ona nesvesna dela, na primjer sad, da kaže, kad treba da donese odluku da li da treba da lupam sad da kupi neku šumu, recimo, lupio sam, dao sam... Šuma da kupi? Namerno sam tako rekao, Dobro. da kupi neki svoj mir. Dobro. Pa će neko reći šta će ti to. Ali onda će da zna da sam ja kupio neki svoj mir i koliko sam tamo uživao i možda ja nikad s tom nisam to pričao, ali će reći, a ću rekao moj Ćale što je uživao, znao je da živi. Razumiješ, tako da u tom smislu neki nesvesni primeri budu značajniji nego sad kao ja sedem s njom i kao, ili s njim. Da ti i kažem. kao, slušaj ti Ćale tvoj ispriča kao životnu bajku, Kako treba. šta i kako, znaš, toga nema ništa, to ovde uđe, vamo izađe, ide se na TikTok, crtači, ludila. TikTok сега го спомена. Тоа е една платформа на новата генерација. Пример, вие кога сте биле мали, па и јас кога сум била малечка, реално немало ниту TikTok, немало ниту телефони, не па TikTok. Која е разликата од вашето детство и детството што го имаат сега, ете пример, вашите деца? Затоа што вие може... Ajde, moje deca su i naše deca su još uvijek mala, Mali, ali da. dostupnije im je nego nama što je bilo, jer mi smo već u njihovim godinama po ulici bili
I oni su, ali mi smo ih negdje zaštitili, sad moji nemaju telefon, znači neću im dati telefon do ne znam kada. Imaju tablet, mogu da gledaju neke stvari, ali vole da izlaze napolje, vole se druže, komunikativne su i to. Ali generalno, ne znam šta bi ti rekao, definitivno nije kao u naše vreme. Различно е, тотално. Сега им е страх на родителите да ги пуштат надвор децата. Воопшто. Kad sam na selu, da, kad sam u Beogradu malo manje, jer je tako tu gde živim, nije baš na glavnoj sam ulici pa ne mogu da trče po ulici, ali na selu su slobodni, znaš, tamo je... Čim dobiju neki zadatak, da li je to baka, pa da se nešto kao mesi, sprema, kuva, su devojčice u pitanju, ja imam devojčicu, onda su one okupirane i onda ima to zanimljivo, ili neki ljubimac, ili što kaže kum na selu i to, ali u gradu, znaš, kad smo tu, znaš, ja ne mogu 24 sata da budem klovn, mislim, jednostavno ne mogu, i onda nekad imaju i moment sa svojim tabletom, na šta se sve tu naleti i koliko puta ja vičem, malo bre, menjaj to bi mogu da pišem onako preko 100 puta dnevno da viknem menjaj i to neću da slušam te budale. Mene žena, stalno pita što, kao, napravio si što se ne igraš s njima, ja kažem, igram se s njima, ali meni dođe starija pa kao, kao tata nešto, rekao, sam ti napravio sestru. Igrajte se. Igrajte se, smislite nešto. Da moraju sami da nauče da se igraju. Radite nešto. Ne sad sedite na tablet, nego ajde, imate igračke? Imate. A druga deca nema igračke, bla, 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 bla. Sad malo ih usmeram da to što oni imaju, neko drugi nema i da neko drugi je, srećan s tim što nema, a vi ste u svojoj razmaženosti i dosadnosti kao, daj, evo vam bre, soba. Igrajte se, crtajte, radite šta hoćete. I onda one poslušaju me i onda prave šatore, ulaze u neke svoje uloge. Daš neku smernicu. To je super. Ali vidi, opet ti kažem, tema je to, kao mreže i to. Jednostavno, dostupno im je i to je ono što ti malo rekao. Mi toga nećemo moći da ih zaštitimo kada krenu u osnovnu školu, zato što tamo će svi imati telefone i tvoje dete će u tom trenutku ispasti kao neki kao nema pojma, kao ne zna šta da radi sa sobom i ti ćeš biti primoran da mu to obezbediš, zato što će onda i on morati... I jednostavno je tako, znači sad ti ako glumiš kao neku strogoću koju ja poštujem i kažem sve, ti ćeš opet na kraju svom detetu možda učiniti neku medveđu uslugu. Imam još malo vremena da uživam. A s neke druge strane mi je čak i drago kad je vidim kako barata tako mala sa tim. Jer ipak je to neka pismenost koja je danas vrlo potrebna. Ti danas ako ne znaš osnovne stvari u kompjuteru, ne znaš na bankomatu da digneš lovu, da aplikaciju koristiš bankovnu ili ovo, Anglijski kompjuteri, plaćaš telefoni, fakture, ako imaš firmu ili ovo, ti si praktično nepismen čovek. Znači kao, znaš, tako da... Isto kako da ne znaš i azbuka. Realno, danas taka se... Tako da, s jedne strane je to dobro što su oni tako mali, ali sad mogli bi da pričamo ovde 5 sati o tome šta tu vrema iza ugla, o čemu moramo mi da brinemo. Сега јас вака да направиме една пауза за тоа што кажа да не зборуваме многу. Данас здравиме со едно винце убаво. Пиете ли винце? Любители сте на винце или не? Ja jesam, ali ja više volim belo vino. Mada pijemica, ja sam Па сега дека уште е зима, ја заради тоа и помисли вака едно црно винце. Mada nešto masno, pa ćemo da ovo će bude tamo. Lepo je. Јас тука сакам да ги поздравам Вардарска долина, сакам уште еднаш да ги поздравам Корнелијас, сакам да ги поздравам Јаџико Хоум Центар, кои што ви припремија подароци за вашите домови. Стварно? Имам еден тостер и затоа што кажа дека ќе правиш сандвичи на малечките. Ја правим, да, има да правим... Повели? Еве, од Хаусберг едно. Хаусберг, ovo je kvalitetno. А на Буре видиш што ќе му дадеме. Ќе му дадеме на цеделка. Буре, ова за што е? Ова е за... Хочу да правимо неку лимунадицу, колко ја видим. Тука ти давам нездрава храна, таму ти давам Така, мора баланс да постои, мора баланс. Да има, ете така, балансот на себе животот. Dolazim kod tebe da mi praviš, kako se zove, sokove, a ja ću tebi sendvič. Ле, Пиемо комбинација. лимунаду, сендвич. Ništa, ja pravim sendviče za putovanje, a ti spremi sokove. Hvala puno za ove lepe poklone. Секако, во секое време вие само да ни доаѓате. Мене ми е многу драго што сте ни тука денес на вистини, особено заради тоа што знам колку не гостувате често по емисии, подкасти и слично, и ова ми е често сте тука заедно со... Па јесте, отворила си неки... Да, отворила си неке мало и другачije teme, што е опет исто лепо. Углавно нас питају тим неким
klasičnim rap pitanjima, ali ovo su stvarno neke malo i drugačijih tema, životnih, da. Baš mi je drago, baš mi je drago. Имаме само уште неколку прашања, не завршуваме тука толку брзо. Може? Пред некое време во самиот разговор спомена, мислам ти, дека во последно време убаво е да се прават и мешања на музика, да се навратиме повторно на музиката. Од тип на рап, поп, фолк. Pa to je uvijek, pazi, rap je najprilagodljivija forma muzike, ono, znaš, kao Ameri, to je naše kolege, odakle je poteklo to iz Amerike, oni su već odavno pravili te crossovere, dobro, oni nemaju narodnjake, ali kao radili su se, imaš country to su njihovi narodnjaci, country rap, pa imaš pop rap, pa imaš i house rap fazu, pa imaš i sa Ама не ми го слушна gitarama. прашањето. Kako? Не ми го слушна прашањето. Ali, pazi sad ovo. Živ i zdrav da se Čekaj, nisi slušao pitala je za prašanje. crossover, ne. A da, si razumeo Pa ne, јас не го поставив прашањето. O miksu muzike si pričala? Не. Nisam te dobro Јас само Мешање споменав, жанрова? да, дека во моментално има многу мешање на жанрови, поп, фолк, рап. Dobro, a ja sam teo ti ispričam malo istoriju toga. А, добро, извини. Nisam Тогаш ti mene да, razumela. јас ти влегов тогаш Nisi ti во. mene razumela. Ајде, може. Ja sam teo da kažem da je to trend koji je već postojao, mešanje žanrova, pogotovo u rap muzici, a kod nas na Balkanu je sa mešanjem rap muzike i narodne muzike ili tog kako god folka, balkanski rap dobio neki svoj pečat na svetskoj sceni, zato što bi ti sad mogla jasno da prepoznaš kao kad ti neko pusti britanski rap, francuski rap ili recimo nemački rap ili španski, ti bi jasno kao neki neznalac mogao da kažeš pa ovo super su mi ove trube ili super mi je ovaj refren, aha, ovo je sigurno neki makedonski, srpski, hrvatski ili bosanski rap, razumeš? Tako da u tom nekom smislu na svetskoj mapi imamo taj, kako se zove... Poseban zvuk, kako bi rekli, balkanski zvuk. Kako se zove, tako da to je... Не се разбирам толку во музика, затоа гледам вака сега тука збунета. To je našoj sceni donelo upravo to. Mi smo imali već i s krajem 80-ih i 90-ih i evo i ovde u Makedoniji je bio SAF i kod nas je bio GRU i razne grupe, da sad ne nabrajam, koji su baštinile taj kao original rap zvuk. Međutim, taj zvuk nikad nije mogao da napravi baš toliki bum, kao što se to desilo kad su se pojavili Rasta, Cobi, Džalabuba, А на Раста стилот каков е? Рап? Pa on je kao neki reggae, raga, On je rap, reggae, Balkan. Не можем да ги разберам to su sve neki, стиловите kao на da музика. kažemo, žanrovi, podžanrovi, znaš, sve u suštini to potiče iz te hip-hop kulture, na kraju dana, i stil oblačenja, i stil izražavanja, i svega toga. Zato se dosta tu i vodi ta polemika kao što je. Mindset i sve ostalo. Da, tako da prosto mislim da je taj miks sa tim nekim domaćim zvukom mnogo obogatio. Otvorio nas je više ka klubovima, otvorio nas je ka tim žurkama, ka festivalima, Ka širim narodnim masama. Така е. Pa na kraju Затоа што има na kraju различни луѓе кои што слушаат различен тип на музика. Tako je. I sad neko to radi sa ukusom, ko to ume da radi, da to bude lepo. Neko to radi nakaradno, pa to je onda Ова ми беше прашањето. Da je to, da. Misliš neko ko radi nakaradno Не, muziku? ова ми беше прашањето. Сега што кажа, некој го прави тоа со вкус. Со укусом. Всушност сакав да прашам, дали кога правите дуети така со мешани стилови на музика, ги правите секогаш затоа што чувствувате дека има некоја хемија песната или само заради бројки? Ова сакав да го прашам. Na sceni postoje uvek i uvek je postojalo, znaš, kao kad ti imaš interesne saradnje, kada je neko u hajpu ili ti u samom vrhu svom, pa onda kao sad odjedan put kao neki... Mislim, neću da imenujem, sad ne mogu da imenujem... Ne kažem ja da imenujem. Zato što, eto, baš da ne bi sad nekog otvarao neke teme, ali međutim, uvek se prepozna kada vidiš da neki, ne znam, narodni pevač se ukači na nekog repera koji je sad trenutno ovoliko aktuelan, ti odmah shvataš da je to menadžer rekao, trebalo bi s ovim da radimo, ali ovo je trenutno sad najjači. Imaš taj moment. Ili obrnuto. I imaš taj moment i tekako, i to sad ljudi će uvijek da prepoznaju ko ume. Ali to možda čak i nije bitno, evo se napravi pesma i neka dobra Ma pesma uvek govori, znači Ali pesma koja je dobra je. Ali s druge strane ima dosta tih momenta gde, evo, mi smo, na primjer, sad, evo, 2 Bona baš sa pesmom i gde je Laze Cvetkovski ostao na refrenu, jer onako kako je on opevao refren drugovi, to ne može niko da otpeva. Така. Mislim, u naš četvorice, kakve god vokalne sposobnosti da imamo, niko to ne bi, jer znaš,
teško je jako kada tebe ljudi na jedan način... Čekaj, тој го отпеа делот само To на Laza рефрен? peva. Laze, Не Laze. сум знаела. Da. Kad te Razvalio. ljudi, kad te ljudi na jedan Nisam način shvate, znala. teško je da ti posle preobučeš neko drugo. Ali da, eto, na primjer, kako to zvuči dobro, na primjer. Па да. Kakav je to spoj Ма dobar. не, има и многу други пример. Мене многу ми се допаѓа тоа мешање на стилови, мешање на музики, затоа што пример ете таа што кажавме претходно. Повозрасната генерација да се спои со помладата генерација, тука добиваме и повозрасната публика ја осознава музиката и на другиот пеач кој што Тако можеби е. не би ја слушал Тако е, доколку тако не е, има тако е. презентација. A upravo se zato to i proširilo, Da. upravo zato i mi smo došli u situaciju da mi kao THC možemo da obiđemo svako А veće зошто i теха manje. цела фамилија? Зошто? А теха- Може би сте го одговориле, сигурно сте го одговориле, јас не знам. Pa, THC je marihuana. Аха, добро. A mi smo, Ете se gleda koji ne mi smo konzumira. nekad bili veliki uživaoci marihuane, kad smo u mlađim danima. I pošto je to onako jedan sasvim normalan deo odrastanja na beogradskim ulicama, a verujem i svuda po svetu. I mi tada nismo mnogo ni razmišljali puno, niti to nam je negde bila fascinacija jedina. I onda kao THC, međutim, pošto nismo samo to, niti nam je to bilo neka kao, ajde da kažeš, samo to, glavna da. tema, onda smo ipak smo mi drugari, familija, onda je to došlo kao neki anagram THC La Familia. Pa onda I to nešto zvuči špansko kao ste dodali. THC La Familia, Ali to je da. cela Pa familija. kao cela, svi smo tu na okupu. I onda vremenom je to skraćeno došlo do THCF, jer je nama se više smučilo da objašnjavamo ovo pitanje. Јас првпат, не, искрено, јас навистина не знаев што значи и онака сега пример кога го подразмислив. Evo i svi gledalci koji nisu znali sad znaju. Sad znate, nema... Добро, не беше никаква зла намера Ма или нема, наравно, било што како онака си прашав Nema само. zle Nema, namere, što bi bilo zle namere, to je naša istina. Da, nego što je da. Крвави Балкан. Дали е таа песна која што има најмногу прегледи на YouTube? Или Pa има pregurala je нека 100 miliona, 101 miliona. преку tako 108 nešto, da. има? Lele. Pa Мислам, тоа е вистина фасцинантна бројка. И сега тука сакам да прашам дали пример бројката е мерило за успех на песната, колку таа е популарна или е само за хранење на егото? Pa vidi, ja moram ti kažem da su naše pesme 100% organski pregledi. Znači, mi nismo plaćali Nema plaćenih preglede reklama. nikada u tom nekom smislu, tako da ti pregledi jesu realni. Što se I nas to tiče. jeste velika cifra, Nikogaš ne jeste stana- uspeh i I to jeste jeste buđenje to je ega, ogromno. ali postoji pesme koje imaju mnogo manje pregleda, a rade kao ta. A, mnogo Taka? su Tako da značajnije. nije merilo pregleda da li je pesma dobra ili nije i da li radi, što bi se reklo u klubu, Da li ljudi ili da da li pejat? ljudi pevaju, nego je sama pesma. Tako da, ali brojke su fascinantne i to imponuje, normalno. Секоја чест за тоа мислам. Naravno, to je velika brojka, velika cifra. Mislim, vrlo se retko dešava da današnji artisti mogu da dostignu te cifre. Така е, така е, Да, да. така е. Znači, mi imamo cifre te, 75 miliona, 80, 100, svi ti veliki... И немате hitovi su направено nekad ниту една промоција, мислам промоја на YouTube промо, One su така? same Bila je, našle- da, našle kod psovi. Mašana Lekića je to bila promocija. Novi To su, Seriju. da, Krvavi Balkan je oni su rađeno za deo- seriju, dokumentarnu. Dokumentarnu seriju, da. Dosije, na TV Prva, tako da, mislim, ta tema Crne hronike, onako, je jedna neizostavna top 3 teme svakog prostornog Sekogaš, Balkanca. tako. Balkanca, Taka, to, taka. svi se lože na to i To, eto. šta ćemo za zimnicu, šta je bilo u komšiluku, ko je Tako je. koga upucao i Šta se to priča? su teme koje se čitaju Da. u dnevnoj Malo štampi. sport, malo fudbal i to je to. Malo sport, malo fudbal, ali svuda, kao što se primetila, prednjači ta siva zona i onda samim tim, sad, da li nažalost, da li ovako, sad možemo i o tome da diskutujemo, međutim, opet ti kažem, mi kao jedna talentovana grupacija nismo hteli da se da odbijamo bilo koje teme. Mislim, baš nam je bio izazov da se pozabavimo sa svakom temom. To je bilo namenski Imamo i urađena tih pesma. kriminalnih tema, kao što je pesma Ide za Kanadu, kao što je Krvavi Balkan, ali to je namenski rađeno za... Radili smo čak jednu numeru za Južni vetar,
koji su konkretno Која беше за Јужни ветар? ušao u posao sa Kokom, tako se zove, isto striktno kriminalno, znači to su tako, Ali ta pesma ne govori o tome kako Така, treba така. prodavati, Da. nego kako... Јас се извинувам што се насмеав, не ми е нешто... Не, јасно, па... Не, али Како то ги су се- а погодувам то су се прашањата, реалности. пак тоа што од незнање прашувам, Да. не од знаење, Јасно. да знам ке кјутам. Apsolutno, i treba da pitaš i mi treba da pričamo I, o tome. ali isto tako, znaš, mi imamo i sportske teme, imamo pesmu kao što Igra i pobedi, imamo pesmu Plan B Игра и sa pokojnim победи. Gruom. Сакам ете таа да ја споменеме. Znaš, mislim, to ti kažem, kada imaš talent, treba da ga koristiš na razne načine. И на Tako da- повеќе полиња. Tako je, na Таа sve песна и strane. ден денес се пее на надпревари. Kako ne, kako ne. Na Kaj vas? trgovi, na Така. balkoni Svi kad sportisti je dođu. vole. Evo, skoro zadnji put smo pevali sa Đokovićem, sa Jokićem. Jeste, bili smo gore zajedno na balkonu sa svima njima i Pa imali oni su po- zajedno s Olimpijadi nama, kad su zajedno bili. s nama repovali. Pa dobro, repovali smo mi sa raznim reprezentacijama i sa odbojkašicama i sa vaterpolistima i Sa paraolimpijcima i sa... sa košarkašima Sa više košarkašima puta, više s puta, fudbalerima jest. kad su osvojili svetsko ove mlađe kategorije. Tako Imali je. smo vrlo lepih iskustava i prepoznati smo i u tom svetu. Така е. Kao i u borilačkom svetu gde imamo himnu koja se zove Pobednik Beograd. Gde i ono, Ova ne ga znam. tu eto isto dugi niz godina. Tako ću ti kažem, širok je spektar. Klub koji ima svog evropskog prvaka Veljka Micovića. Tako je, da- Mićovića. Mićovića. Tako da svakako jedan širok spektar tema. E sad, što su te naše teme tako uspešne, šta radimo? Možemo time malo i da se dičimo i malo da budemo nadmeni, iako mi to nismo, ali imamo sva prava da kada je u pitanju muzika, slobodno kažemo da smo dugi niz godina u samom vrhu scene. Sad, opet, najveće merilo i najbolje merilo svega toga što mi kao volimo da izgovorimo je upravo ta publika i taj nastup. Misliš, će biti 18. aprila. Tako Ете je. така. Sandanski. Tako da što bi Тука rekao, ќе поканиме цела публика да дојде, сите гледачи што не слушаат što да bi rekao дојдат. naš menadžer, treba se uvek izmerimo da vidimo koliko vredimo. Tako da, eto, to će biti neko naše merilo za Makedoniju, definitivno, zato što smo mi Makedoniju obišli uzduž i popreko što se tiče nastupa baš. Tako je. Така I е. ovo će bude onako rođendanski šlag na tortu. Finale. Kao ta, Цреша. trešnja. Višnja. Така е. Вишна цреша, не знам што е, ама A симпатична е. šta ona predstavlja? Ona ide na Декорација. A to je dekoracija. rekao. Dekoracija. Ona ide na ili? šlag. A to. Е, па јас сум тогаш торта, таа е до тортата, затоа што ако Znači, ме... to je ta metafora. Ви благодарам многу што бевте вака искрени, што бевте толку отворени. Ви благодарам што ми донесовте една позитивна енергија во студиото. Искрено, многу ретко ја добивам од гости кои што доаѓаат, затоа што обично дали некој се плаши од прашање, дали некој не му е погоден денот едноставно, но вие бевте феноменални да останете Хвала. вака како што сте, затоа што човек се познава по тоа што како се однесува со друг човек, а вие се однесувате фантастично. Секоја ви чест на тоа. Јас верувам дека публиката, македонската публика ќе биде и тоа како задоволна заради тоа што овие прекрасни луѓе не може да не се слушаат. Ке кажеме уште еднаш 18 април Vidimo se 18. Dođite Jane svi. Sandanski. Pozdravljamo vas i pozivamo vas da dođete na veliki koncert HCF 18. aprila. Jane Sandanski. Само момент, дали може да поздравиме со Зашто нисам птичица? Da letim daleko i da vidim na polju, čeka li me neko, Prodaj majko, konja kočijaša, pa izvadi. sina. Робија. Vidimo se Ćao 18. svima. Се гледаме Македонија следна недела исто време. Чао, чао. Ćao. Ćao. Како ви се допадна? Супер. Леле. Hvala ti Ви što Ispričao благодарам smo se. многу. Hvala ti Ispričao što si smo nas se primila lepo. u emisiju. Ме помину? Ајде. Samo nek su moja braća oko stola. Evo stiže nova paša alkohola. Živimo život najjače do bola. Nek se čuje iz pištolja. Seksi mama Coca-Cola. Уште еднаш, ама многу многу не Treba da остави. ga seči, brate, pre refrena. Kad mi stanemo i Da. smirimo se, tad sečeš muziku. И пали светло и одма толку, за да почнам да зборам. Ајде, уште еднаш. Ќе се усогласиме. Запознавање повозрастната публика сакав да кажам пример, само Ти да водиш прашам. емисију, ние смо Само тук да да прашам слушаме. колку време траеме? 40 и нешто. Добро, имаме значи уште 10 на 15 минути.
Viš Da. kako je brzo prošlo. Da. To leti.